Poznati grafički dizajner i bloger Peđa Pušalja prije nekoliko godina pokrenuo je robnu marku WTF Jeans. Riječ je o trapericama koje su prije svega namijenjene zaljubljenicima u pametne telefone. A ideja za ovim donekle neobičnim modnim komadom rodila se sasvim slučajno. Ideja cijela oko WTF Jeansa je rođena tako što sam imao sopstvenu potrebu za trapericama koje mi ne bi mi smetalo vađenje i stavljanje telefona u njih. Jednostavno zato što mi je posao bio tako da sjedim po cijele dane. Tako je za vlastitu uporabu napravio traperice s posebnim džepovima za pametne telefone. To znači da posjeduje jedan džep koje su uređene u dimenzijama iPhone-a. Unutra su obložene sa mikrofiberom koji sprečava oštećenje i grebanje ekrana, a u isto vrijeme i lagano briše ekran jer mikrofiber ima to svojstvo brisanja ekrana. To sam stavio na svoj blog, to sam stavio na Twitter, to sam stavio na Facebook i skupila se neka grupica ljudi koja je mene pratila i koja žela isto to. Kako se pokazao veliki interes za trapericama, ubrzo je odlučio pokrenuti vlastitu proizvodnju, a nedugo zatim ušao je u partnerstvo s hrvatskim poduzetnikom Hrvojem Bujasom. Pa on tu priču prati od početka, znači bukvalno od prvog dana kad sam ja to pokrenuo, tad se nismo ni poznavali. U biti poznavali smo se samo online, ja sam tad živio u Strasbourgu. Mislim da ga je pokrenula ta cijela priča, kako je to sve nastalo, kako je to sve išlo i sam proizvod je dosta originalan, tako da mislim da ga je to pokrenulo da uđe u tu cijelu priču. No i u Hrvatskoj su naišli na određene probleme, uglavnom vezane za logistiku. Imate problem taj što je jedan američki kupac navikao da dobije proizvod u roku 48 sati, a kad to radite dostavu iz Europe to je nemoguće, to jest moguće, ali onda preskupo i onda niste tržišno, nemate dobru tržišnu cijenu. Budućnost WTF Jeansa je jedino da se ceo biznis preseli u US. Osobno mislim, jer iz Hrvatske je praktično nemoguće, iz Europe jako teško. To je takav proizvod da mi smo u biti ciljali tržište u Americi i pogodili smo ga. Nedavno je izdana i treća linija traperica koja se pokazala kao najuspješnija do sada. Ovaj posljednji treći model smo ubacili još dvije osobitosti. To je osobitost da imate antiradijacijske shieldove, ne znam kako to preve, oklope, zaštitu, koja stoji točno ispod iPhone. Znači, nalazi se između vašeg smartfona i noge. Znači, ona štiti taj dio noge na koji je naslonjen iPhone. Druga posebnost je u tome da su koristili švicarsku nanotehnologiju, koja se integrira u tkaninu trapera. On odbija svaku fleku, vodu, možete prosuti šta god na to, ulje, vodu, ona jednostavno traperice odbijaju vodu. I to je za mene i za našu ciljnu grupu dosta praktično, jer kad sjedite obično ručamo ispred kompjutera i onda picu jedete pa vam kapne kečap ili nešto, onda samo to uzmete i obrišete. Linija ovih traperica orijentirana je na točno određenu populaciju, točnije ljubitelje pametnih telefona, a tržište na koje izlazi je globalno. Prvo uopće zašto globalno? Zato što mislim da kad radite nešto lokalno, da trud koji uložite u neki lokalni projekt, isto toliko vam truda treba i za globalni projekt. Onda dolazi do zakona većih brojeva, kad gađate globalno tržište, onda su veći brojevi. Onda vam to daje prostor da segmentirate tržište. Facebook, Twitter, blog, oglašavanje, banneri itd. Najjači alat koji nam pri prodaji koristi to je newsletter i dalje. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja čuva svoj pametni telefon, a pritom želi neuništive kvalitetne traperice, onda je za vas idealan WTF Jeans. Made it for people like you and me, and I know you're gonna like them.